ariko si abantu barasa mu kabari tuti tubakire ngo nizane ibyo kurya bikoreye ibintu by'ibifuka by'ibipapayi ariko nkubwire Musa turabakiriza iki? Ntabwo tugura dufite amapapayi yacu. Ariko ibi ni ikira nta n'icyo kunywa mushaka se? Nose iyo mwicaye ku meza yaguze 50, intebe 20 mukaza guhatira amapapayi yanyu, ubu tuvuge ko muyobe ko hano hari akabenzi, hari inkoko, hari amafishi godo chevre, hari isupu y'intama, mwabuze icyo munywa, mwabuze icyo murya. Aha ntabwo hari wayine, ntabwo hari urwagwa, ntihari ubushera, ntihari fanta, ntihari iki, ji byose ntabwo bihari. Muragura ntabwo mugura? Ntabwo tugura tuve hejuru. Nimba umugore wanjye ashaka ipapayi wadaye. Ariko umugore washaka ipapayi ati ubu nyobeye ukuntu atotora umutwe w'ihene. Niba udafite ubushobozi bwo kumugurira wavuze utisi mbishoboye abandi babishoboye tukamugurira. Nyamara urakura nakufize kubura manje. Haro wowe urambaza iki se? Urambaza iki? Njyewe ngurongorera umugore nawe ureye n'umugore wawe se? Umugore w'amabuno w'inzobe ukuntu muremure metero hafi n'imwe na giro njyewe ariko si nkubita urabunkubita unkuramenye uranziza iki? Ndamwibutse kabisa ngwino umpane kabisa. Oya ngwino umpane zamuka wazamuka cyane uzumpane winjira mu gipangu nicaranye n'umugore wambaye agapira ka orange kandi ndi kukwibwira nambaye ingofero mu mutwe ifite urukingo hano kwananwa n'ibyanwa byinshi. Siba wantumbiho wahasi ipapayi ntugakocaho ko gisuko nguko yego. Hanyuma ishati uroye n'umweru ari kuri muturongo tutukura tw'umutuku tugiye tumanuka ahandi bitambitse ari nk'umweru kandi usanga ngiye naryamye hasi ntuzakabuno hejuru ufite nyonda cyangwa n'inkoni. Banguka ipantaro n'ubururu inkweto n'icongo zashaje. Wantumbiwe uranshaka wiki mwahekenye ibyo muhekenye. Umugore yambaye mu mutwe igitambaro kiri mu tuntu tw'uturinda bimeze nka bimwe byatera igiti, agapira ni orange hanyuma akenyeye n'igitenge. Intebe hirya n'umweru, intebe hirya n'umweru, hino n'umweru, hanyuma ameza ari ronde gutya arazengurutse y'umweru, ibipapayi nka 3 ku meza. Banguka ukubite kabisa kabisa. Kwa mugore urarya ifi cyangwa ni inkoko? Ndarisha inkoko. Hanyuma baraguhekenyesha amapapayi se uri intoza.